Israel le Russia anin husaki ve tanta Armagedon in dona ngai tamei emnile Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Sunday khan Italian TV rite Channel 4 na interview nein chuta chuan juda de huan zong tak asoi wangin Israel sarkar athin rim le a Israel Foreign Ministry chuan Russian Ambassador to Israel chu kawa thil omzia soifia turin aphut don ani Sergei Lavrov hian Ukraine rampu chiat atum nalutuka le Ukraine chu Nazi thuthung wan tu neo-Nazi regime hote thunun le Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu judami vebok juda te swat chiam tu le juda thisen kaya apu Adolf Hitler angdewa apu a chu chuan juda te thinlung tinangoi ngain an thin rim phar le ani Russia chuan Ukraine rama special military operation ti tura February ni somthi palia sipai sing khat sang thum chuang ate lukhan Nazi thuthung then faina dinazifying tur le President Zelensky kai shwai sarkar pai thak antuma ma se vo in ni somruk pokanu a po antum angin nge na changin Ukraine sarkar chu an pain an ne mai theri lo ani Sergei Lavrov chuan judami fingten hetianga Nazi kai nazification then faina tura thilti chu soiselin keini po judami thau kan ni a ka ngai dan chuan Hitler ngei po kha judami ani a engma omzia om lovin anei lo ani ti in khunrei to tak atangin mifing judami pui te chuan an soi fo thin kan sha chu juda te huatna lian ber ani in judami te ngei chu an ma ni hotu te an ni azov sipai in ti te chuan an takcha a tatu a le uniform a te chuan Nazi chin chhiana te ziakin Hitler le khabziak main kafti an chiara Ukraine rama Nazi chu ala nungreng ani ati Russian Foreign Minister Sergei Lavrov atongkam hian Israel sarkar ngeng achun na tangai mai ani Israel Prime Minister Naftali Bennett chuan thu chwa siam ngaling hetiang tongkam hi pomjam mai thei chi ani lul love thudik lo ani a tunlaya indo na hi holocaust nen te khin chi ani lo hetiang political tongkam hi arang thei ang bering ti top ani ngal tur ani juda te nge in khovel history aswang lungrun rap thak ber chu an mani le an mani be na anga soi chu dot mhlum lutuk ani ati Prime Minister Bennett hi atong room el ol li ani Israel Foreign Minister Yair Lapid po in Sergei Lavrov to soi chu ngai dam theilo unforgivable le chi in thiar na nyam ber the lowest form of racism ani ti in adem hle Lapid hian ynet news nena Ukrainians how te chu Nazis an ni love Nazis to Nazis an ni maya judami puite tha chi mi do tu te an ni ti in ynet website ta tarlan ani Germany sarkar thupuang tu po in Hitler chu juda thisen kaya pu na chu thupar Pholeng vordarna absurd propaganda mai ani atibok Twitter a Yair Lapid chuan ti hian ramziakin Foreign Minister Lavrov athil soi du dan chu ngai dam ngai lo tu le tinrim thak le thuwat thlalatak history in ati swal lian tak ani juda te chuan holocaust sa khan juda te an that hau love hetiang renga juda huatna anti-semitism tongkam hi aum lo ti in Russia chuan Israel sarkar tongkam hi ala chang len lova Ukraine President Zelensky chu juda pachal lo ni bok nen Kiev thunei tu te chu Nazi thuthlung wan tu le Israel chu Ukraine tan tu a apu ani France 24 News ziak danin dani dayan chairman of Yad Vashem judan wairuk thana Holocaust riat rengna chuan hetianga Russian Foreign Minister in tongkam achak chuak tamai chu Nazi kutwa tu te musik nana satak ani hetiang tongkam hi hlawom takle michi ai te tongkam ani ti in adem hle ati dan dayan chuan kan radio nena juda te huat na tura phiaruk na le fia na omlo ti in Russia chu ngai dam dil turin aphut ani Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan Lavrov tongkam chu President Zelensky tana thuat thala takle Russia chuan azong zong in kan nam a huat sia le ti chiat atum ti lan na ani ti in Twitter aziak Ukraine Presidential Advisor Mikhailo Podolyak chuan Russia hian mi pui poisoi lo an tha chiam chung changa
thiam in chantir na tur le khovel ma a in soifel thiam nan nazi hi an te khin fo mai ani ati Euro News chuan kumsang ni som pakwa a Ukraine in thlan puya khan mi puite chuan democracy takin Volodymyr Zelensky an thlang tlinga far right pu nazi thu thum tui puite chuan vote la zong zonga za apani point pakhat panga chau an pha ani ati Indo pui pahni na khan nazi kuta Russian mai somni pasari an thi a kha indo na kha Russia chuan Great Patriotic War ti in Russia ngam ni na dik tak ron lan chhuan na an ngai ani Israel ram hi west ram on tu te zinga Russia chan thale Russia shem na le dem na thu tongkam uchuak le siam na sa tak mang du lo tu ni in Ukraine run na ero UN General Assembly a west ram te du danin adem thu puang in Ukraine mi puite chan pui na le chom dol na humanitarian issue a ero damdoi le medical mithiam te tirlut tu ram ni in US le Ukraine ngen na le tur na avangin ral thuam ero in atan pui ngai lo ani Israeli Foreign Minister Lapid hian puka khwa a Russia chu war crimes ti tu a alo pu to thung Israel chuan a chen Syria ram be na kunga Russia chu amamo em awangin film khur takin Moscow ne na in lai chin na thatak nei chungin zolbi nei lovin halak na anei china ma se la fro fa chong kam wangin Israel le Russia in karbo ruak chu achia chau pha ta hle ani Russian Chief Rabbi Beryl Lazar President Putin a chantu thin chuan hetianga an ram foreign minister chongkam chu abar khai thu soin nazi ho tu pa Hitler le Judah Thyssen in zoma soi tamei chu a thiam lo ti soin foreign minister Sergei Lavrov chuan ngai dam dil sela alom omin a thathle ang ati Beryl Lazar Federation of Jewish Communities of Russia atel Jabat Lubavik Paul Schweidoni in President Putin nian po in kung kai na thatak ne soi thin ani tuna Israel rama juda cheng tam tak te chu tun ma Soviet Union ram ke chia atanga pm khom omin Israel population na za som panga vel chu Russian chong phang tu te an ni a thuk takin Israel le Russia chu in kung kai na nei an ni Israeli Prime Minister Naftali Bennett ngei po Ukraine le Russia in kara remna palai na tho tumin Moscow kapuya President Putin amo a Kiev President Zelensky amo buka atu chuan Tel Aviv rampati te in biak na hwai hot a shelo ani chuti lai Russia chuan Israel chuna chi thuthlung wan tu thlop le laina tu anga pu na chuan a hliam na hle ni in alang Israel rama Haaretz chanchin bular tak chuan Moscow mit mei veng to lovin Ukraine leisi paite mani in vena tura ral thuam thale changkang lethal weapons chanpuina pek atum ta ati Bible gok le magok Russia le China ni nge yangai ten Israel ram chu Armagedon in daw na rap thak taka anla dawron lui tur tho te chu Ezekiel abung somthum pariat le thupuan bung somni ate ziak ani a mithil jing mi te chuan khovel hun top Krista local le na tur hun bul in chan chho na ani tamai emni ti in an chu te hial mai Nazi how to Adolf Hitler kha judami emni Indo pui pani na ti chuak tu le judami in wai ruk that chiam tu pu Adolf Hitler kha chen khatin Judah Thyssen kai apu grandpa chu judami ani anti china ma se hei hi historian te po in fin fian na aom lo anti kumsang khazakwa somthum chawa Hitler apu chu shiat ni lo ma se Judah tha ngai ani a apu chu Hitler ti a shiat ni in chumikal zera tagin Hitler ti alo pianga Judah chung koping Jewish family a anpu ani Indo pui pati na chui chiang to historian te chuan hetianga pu na le soina hi thil om lo debunk ngai ruat suang to na mai chau ani anti Hitler kut ke ber Nazi war crimes wanga ro rel sak Hans Frank le Adolf Eichmann te chu Jerusalem an chung thu ngai to in rel sak an ni a Hans Frank sale khabuziak memory le Eichmann te thu soi a tangin Hitler pu hi judami a an ngai pha ma se fia na omlo ni in Ken Jacobson Deputy National Director of Anti-Defamation League chuan asoya
Sergei Lavrov chuan Hitler thupuang dartu propaganda minister Joseph Goebbels angin dot thulian big lie athedara apu mi tam takin hetianga dot thu finfia harsat takin Ukrainian ho te chu Nazis anga an pu phat ta ani ati Ukraine President Zelensky ngei po in kumin March thla a Israeli parliament a thu asoi khan Ukrainian ten Russian ho tilaka Holocaust an tuar mekin asoi lang ve bok President Putin khan Ukraine rama Nazi thuthlung wan tu te ten faina denazifying nei turin special military operation ti turin Ukraine sipai katir lu ti a soi chu Ken Jacobson chuan Kovel ma a dot vor dar na lian tak propagandistic false flag ani ti in juda ten an thin rim pha in an hotle ani ati popin Ukraine wangin Moscow tlo adu nimina Italian chanchembu Korea ti de la Sera a Pope Francis chuan Ukraine le Russia in dona ti tople buaina chinfel na kongjong turin Moscow zina President Putin hu adu ti asoya ma se Moscow lamin chan na engma aperi law ati Catholic Church how to Pope Francis kum somriat pangami chuan Orthodox Church how to Patriarch Kirill kum somsari panga chuan Ukraine run na athlop tu thua athlop thua Putin a mun thiang lima naupang altar boy ni ringot a theilo ti soin Pope hian in dau chan tir khan Vatican Russian embassy to thutin in dau thatlo thu Putin nena thu cha ape ani Pope chuan Putin chuan min mudu lo ani thei engtin nge rova taka in dau na chu ti top ani ang kumsum ni panga kalta khan Africa rama Rwanda thil theng ang chu Ukraine a thlengin kumsang khazakwa samkwa pali a thil theng ang chia chi swat mang tum na chu a thleng me kani ati Pope hian Moscow tlo phat nuwa Kiev to in President Zelensky mo adu ani Reuters chuan Pope hian Lebanon ram June ni som pahnih le ni som pathuma tlo in June ni som palia Jerusalem khopuya Orthodox Koshan how to Patriarch Kirill futurati ani a Pope hian adu lo ni in Asia Pope chuan Martin som parukhan video conference mangin Patriarch Kirill a chumit 2 minute somli chungin Kirill chuan Ukraine run adik zia thu aziakin achiar khom chiam ti ani Mariupol Azovstal atangin mi za somnga paruk an chan chuak nizana President Zelensky chuan Mariupol khopui tuipui kama Azovstal steel plant lei hnuai awmi pui thani hwal beijing ami za somnga paruk chan chuakin kilometer zani ahla Zaporizhia khwa ada anni ati hei hi UN le Red Cross Society manak na wang ani Zelensky chuan theitop chhoin Russian sipai te hwal mi puite mang angril ram le sipai hliam tuar te chu chan chuak turin malak zel ani angti in rescue operation team chu khirkhan le ti asoi Russia chuan Azovstal steel plant chau nilawin Ukraine hun rang alabom na sa le zel ani Azovstal steel plant bomwangin civilians pati anthia liam an omti in Azov Battalion Deputy Commander Sviatoslav Palamar chuan asoi Russian Defense Ministry thupuang tu Vadim Asafiev chuan Azovstal steel plant basement tomtlat Ukraine sipai te chulo chuakin building chen khat in pennan mangin min kap thin ti in AP News ashila Russian sipai te chuan Donetsk People's Republic Heldenian chung ho chulai puile thlo na nen kan be ani ati Mariupol khapui Mayor Vadim Boychenko chuan ni tin main thulung chhia thlak sha tur om reng ti in Mariupol chuan mi noi khat chan chwa ngai an loma ma se Russian silai mu le missile le rocket ton fu pal a hlo om ani ati nimina Russian Defense Ministry chuan Ukraine atangin Russia rama mi maktaduai khat point pakhat zet thon chwa ania anjinga hian nau pang noi ni antel ti puangin NBC News chuan finfia harsa ati Russian Colonel General Mikhail Minrin-Stev chuan chung Ukraine mi te chu Donetsk le Luhansk region om Russia thlop helho na hmuna mi te an nia darkar somti pali chungin mi singkhat sangkhat zanga zet Russia athon lu ni in anjinga naw pang sangkhat zariat somli pasari an om ati
heti lai hian Ukraine Prosecutor General Irina Venediktova chuan Russian sipai tenan pong swal rape tam tak te chuan hlau thon nana sa tak naiin an chunga thil thleng dom lo chanchin te chu an la soi chuak du mai ri lo ati nimina press conference sa finfiana mu mal tak turin thil chui mek ni in then khat chu Russia sipai te thunun biala an la oma a then hun hima le ramdanga te anom mek ti in engza chi ange pong swal tok tu te zat ero asoi lo hlauna in an khata then khat chu Russia sipai te lokirin an tha mai an hlau ani ati TFCT military admin how to Major General Michael Azurnov chuan in do no February ni somni pali atangin Kiev khopui chevela Ukraine malak na ti buai tumtu Russia bichhor mi zathum som pakwa kan man to ti in kan mil ma te chu an la chevel renga mi pui te film khureng turin kan cha cheu ati Ukraine ram thlang lama khopui lief po thlona le missile mangin an la kapin an bom renga lief mayor Angie Sadovi chuan khopui veng then khata power omlavin athim rup mai ati lief region governor Maxim Kozykiev chuan khoi hmuna po missile alatla chhun zom reng ati Donetsk region governor Pavlo Kirenlenko chuan nimina Russian missile le laipui moden avangin Avdivka khwa mi som thi in alobira hliam som panga an om Russia chuan ka fu tur an hrechianga mi pui tor tirna turin an che a hei chu crime lian tak ani ati nimina US President Joe Biden chuan US ral thuam siam tular Lockheed Martin Company Alabama State anti-tank missile Javelin siam na hun atloa ral thuam thanem tak Ukraine tiana ne tu ani ma chuan pekzel ani ang ati US hian Dover Air Base Delaware State atangin thlona lian chi C-17 khatin Javelin string gets howitzer laipui le indona manrodang te chu Ukraine chan puina turin Europe chaklama aphulut zut reng mai ani Taiwan hena Javelin pek tur chu Taiwan lamin Ukraine ramin tun maya mamozo kasya in an kuta pek turin tikhotai turin US atshil WHO ho tu pakhat Dr. Dorit Nizan chuan nun na chan na tura damdoi bungrwa tons zali zatin Ukraine athleng to a za som sari paruk chuan amamo te hnen athleng ani ati WHO bungrwa te hi mamo an nei zwal bi mi enwai ni sing sari nena pek ni in healthcare bungrwa hi mi makta dwai sari point pali panga tana phurlu ani ati BBC News chuan African ram Libya Mali Central African Republic Rama te chuan Russia sipai chikhat the Wagner Group military anti mai sum pangaram dang mi roi te chuan civilian an thatwal to ti soin human rights ten twin Central Malia remote po mi zathum an that anti HRW Paul te chuan nikum July thla po the Wagner Group mercenaries te chuan ral thuam kenglo mi som pahnih lai kuthum thir sak chungin an ka phluma busan ho huna kongsira le khwara an pai ni in an soi Wagner Group te hi Libya Syria le Ukraine an chena le a ma se Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russia sarkar nen in kungkai na kan nei lo ti in alo phato ani Prime Minister Johnson on Ukraine ne tu anni aring British Prime Minister Boris Johnson chuan Ukraine Parliament a video link mangin thucha asoya Ukraine chuan hei do na hian a ngei anga Ukraine chu ti zalenin a omang ati Prime Minister Johnson chuan Rakhovna rada athu soi chu in choi moinero pui takti in Ukraine mi puiten waisin taka rong takmaya Russian be nakara democracy le zalen atana an be liat na le hwaisen na te chu fakin bucha ipin le hastomel khwa Russian sipai te war crimes ti na shem an ngei theinan theitop chwa pui atiama in khopui moi le dom takmai te chu Ukraine zalen na tura in be na lama Kremlin chuan na sataka chhut swalin thildik lo rak thak tak atia military experts chan katin Ukraine chu nirei lo te a chemte phang habatar zai ang lekin atlom chede rang anlo ti diklo na sat zia te chu in lan chian tir to a Putina in do na calling Ukraine mi puite
inram le tam pangai na patriotism ati chiat zolo sia alo lang meka hei hi Ukraine tana darkar bi chaber ni in changthar lo la omzel tu te tan chuan an sharing to anga an siar nun fo to ang ati Prime Minister Johnson hi nei to ram shwai tu indo nuwa le indo laya Ukraine khopui Kiev to tu pasaber ani UK chuan Ukraine niana janpui naral thuam tamle sum alo peto a tuna Prime Minister Johnson chuan janpui na thar new package pangmak ta duai zathum an pek tel tur zinga maloi ti 150 drones a pedona he drone hi quadcopter drone ti ni in indo naral matong manchi le sipai mamo phur thei ani Britain Royal Marine ten an enfia vector no ni in ral thuam ke ji somruk paria tari chu kilometer somsari bia la phur thei maloi aeronautics company siam ani indona wang kebul chungin anin nei If Kopui Hospital was surgery center at chuan indona awanga kebul Ukrainian nurse Oksana Balindina kumsomni pathum le abial pa Victor Vasiliev kumsom thum te chu main ni khan anin neya monu chuan korfual war ha in alua pangpar thil kwal ashenga in pomvong vongin Victoran anupui nei thar Oksana chu atang nema dim le lungchim takapumin in ne na saber atan lam first wedding dance angin ahan sirson puivel chuan mi hnuk ati ulin mirulru akhoya lompui tu antamin an video adar na sa hle Victor chuan t-shirt dum pol ha in jean kekor pol ha ani hospital warta chuan mi tamlo tak omin kut begin anlo lompui ani UN High Commission for Human Rights chuan Ukraine indona awangin civilian sangni zakwa thito in anjing anaw pang zani som omin liam tuar sang thum zani som thum panga an om ati hei ai hian thile hliam hitam chho tura ngai ani margin somni pasari khan nurse Oksana Balindina kum somni pathum chuan laisi changs khwa luhansk region Ukraine ram chak lama an pandun lain Russian sipai chil po bom rak palin akepati abunga Dipro huna enkol turalak ani chu hun rei lote a anun dang namdan a chui ker chuan ama Victor ko chau chu kati thei tok ani a hani ente ti bak soi thei kanei lo bom apwa chuan min ena ke chuleya mai tau zong in katu thora kalua chuan rinuai beng cheng alo om ngala thok lak ol samjok nan bo wak om nan ti in min tuam tu puan chu kapot thler ani ati Nunga kalmek Victor chu tinat ani velo Victor chuan leya achian nu tureng mai chu mo in Oksana chuan lo om laka film hu tura shilin acheson mai lawa second ti khat nu a chilpwa bom dang apuak le ani Victor chuan Oksana tan ani lo chuan inge lo thlenang ti ka shilo mi chak tak ni in athidang faint mai lawa kan che dan phung chu Oksana rem ruat na fek ani ati Oksana chu hospitala akye pahni bung le akut chang velam pali a hlo chungin enkol zui ani a chutianga damlai hun malam thim tak ne na man adu lo chutianga damreng chu kadu lo fa pahni tanaya hetianga kanun omdan min hu kadu lo ani ka chung ta ta na phurit ni kadu lo ma se min thlop na le tan pui na chulom takin kapoma damzel chu kamamo ani pathianin kanun na ala zwa chu kaloma chu kadin mun le thlenchin to destiny chu ani ati music riai kar anu pa anin pomwong phong lai second somri pakwa lekhi twittera voice sang li zanga somruk pali tweet non to ni in mi makta dwai tialin an hlir to Oksana Baladina le Victor Vasiliev te hian Ukrainian chin than angin fa pahni an nei to ma sedan ang takin in nei na an lati fel lo ani Main ni anin nei na hian an chung te omlovin Lviv Surgery Center Dr. Volunteers le hliam en kolmek thlem te chau an